Katuguha ikaze kandi nanone mu makuru yacu agezweho rero muri aka kanya rwose Nyagasani akomeze kuguhaza ibyiza niba uri mu Rwanda cyangwa diaspora. Tuguhaye ikaze rero, reka tunyarukire hano mu Burusiya. Baravuga ko rwose igitero ku bapolisi ku nsengero no ku masinagogi cyahitanye benshi, abandi bagakomereka. Ni inkuru yanditswe rero ku itariki 24 z'ukwa gatandatu 2024 isaa 1:43. Ni Denis Nsengiyumva wayanditse. Igitero cyagabwe rero ku bapolisi ku nsengero no ku masinagogi muri Repubulika ya Dagestan yo mu majyaruguru y'Uburusiya kuri iki cyumweru itariki 23 Kamena 2024 cyahitanye abantu benshi. Abantu bitwaje imbunda rero bibasiye imijyi ya Derbent na Machakachakala ku munsi mukuru wa Pentecote w'aba Orthodox. Abapfuye rero barimo byibura abapolisi 15, umupadiri n'umuzamu bishwe, batandatu mu bagabye igitero nabo bapfuye kandi abapolisi barimo guhiga abandi bukware. Babagabye igitero rero ntibaramenyekana, ariko Dagestan mu bihe byashize yakunze rwose kwibasirwa n'ibitero by'intagondwa z'abayisilamu. BBC ivuga ko rero ko insengero ebyiri n'amasinagogi abiri byibasiwe mu bitero byo ku cyumweru. Umupadiri w'itorero rya Orthodox yiciwe i Machakachakala, umujyi munini wa Dagestan. Imibare rero y'abapolisi 15 bishwe yatanzwe n'umuyobozi wa Repubulika ya Dagestan Serge Merkov. Amashusho rero yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga yerekana abantu bambaye imyenda yijimye barasa ku modoka za polisi mbere y'uko imodoka z'ubutabazi zigera aho ngaho. I Derbent rero iwabo abaturage b'Abayahudi kuva kera rwose abantu bitwaje imbunda bateye isinagogi n'urusengero hanyuma barabitwika. Ngayo nguko rero biri kuvugwa hariya mu gihugu cy'Uburusiya, igihugu kinini cya mbere ku isi. Reka tugushimire cyane no gukomeza gukurikirana amakuru yacu agezweho muri aka kanya. Nyagasani akomeze kuguhaza ibyiza. Ciao ciao.